Akirokeri arethari ititigarire nduka ici cia njua kari indo icio cioneka Moro iho yes na Moro ni uyu nacio itikoragwo ifi you know most malls have their structures yes arakiathirirwo Moro arero wathie kuu ri ni ukuona kirio renda yes ni gaspeo gaitawa riake agurite ria sora aero riu nduka ngiathirirwo na nduka iyo i Moro yes aragiuka na munjaro pe wake ni ari mundai hasu uyu wa tene otisi cia kiriu asa mundai hasu iho uyu maguru manene hana tari musuzuki no musuzuki yes isa jaro pe oneke yarake yes iyo ni agatene yes aragithie nayo au gutinde thi au ihenya ria muthuri niki ni kwengea aragiuka haria Moro-ini iyo ngari ri nigetha masoja mabi marore no mwaka aume amahingurire ndangihingura buti aikaire thi aramera ngwanja ni kunje ona meja matingihingura niwe uyaine nayo ngari iyo yakura ri nitwika one user ti multi user no ti wifi ne VPN akiumara mahingurira marama musaidi nini yote hii ni vitu zangu hizi lakini sio bomu sasa bomu ninatoa wapi bomu Gacharaigu nitoke Gacharaigu na bomu nilete Nairobi basi ingia utateremka huko basement huku juu hakuna parking sipendagi huko sini kuniko nafasi itigarire alero no utaingia huko kwa sababu sasa hata sasa unaweka jamu nyuma yako akiarukia mundai hasu wake gwe kundu itaro ya gakona rimwe riega ngari cia tani tire pasteri era guthie basement no uri una kona na ndamenyerete kundu gukunderu githemba kiu amenyerete wario wa Gacharaigu Ayo nini mzee? Rudi nyuma kidogo. Sijapiga hesabu sawa. Aya. Go butika bureki cia kuringiririo ii. Rurigine neroraga. Yes. Aragi thie soja ramwira enda uweke pale. Amwe ni ungenipeleka mbele kidogo. Hapo hiyo kukata italeta. Soja no yagiana yori aramura enda uwe unaona pale kwa ile njia ndio hasie unaira ni hakona paki hau weka hapo mzee yes akiambata ku Moro arathiriwa leo ingia ili utaenda gorofa ya 6 ile unatafuta hiyo duka iko wapi iko huko akigura kiaragura araguraga akiharuruka huko basement ri kugira mutoka yes aramba arahetia tondu nwe nakauruka utoka ndo nginya rugongo onayo ngia kumenya umire BK ri no nginya umenya uma level K ni B1 kana ni B2 kana B3 paki nyingi tikija B4 yes leo haya sai undijigire ku woku nakuo kuhana ina guothe aramba aharuke ri athi bio na ndumere iko gutiuma na ndu mogu kundu kugutu ninge uko kwena nginya ngoni acigetwo hari na muthigari uria ngutigete ni nguona ta tari muruguru nake ni hana mauthe maikamba aracoka ground excuse me na hapa niko wapi ayo mzee atukuelewi ujui kule huko ama yani kwa ngorofa ni ngorofa gapi hapa huko ground mangali sinawekagwa wapi ayo sasa uliweka basement 1 basement 2 basement 3 sasa hapo ndio nachindiwa gari yako ni aina gani mzee ni namba gani KRK
Bana menya problem. Mara mwira atiriri. Nui riu parking cia kiri ritho ma ngari ki. Namba. Maora hali akara futa ini. System Mara ine. utengia kwa lift, uende ufinye B2. Yes. B2. Gari yako iko wapi? Hapo number 44. Yes, number ulize parking number 44. Igira kiria ripiti kirini. Ai nyabi B2. Ai gira la na. Ile arakei. Yes. Ona kaire tu gakeri. Kareo hale akamwetereire. Yes. Nui andu atene arugongo makiendia kindu mauga muiretu ni uriku. Ni uyu. Pana mugunda na ngari. Kairetu ni wagaka. Kairetu. Aigira ngari ri basi ro mio ri kuhura chabiri ndiri kindu iroya ndikururuma ona ha Niameturaga arabara amegwa rungu nothingness soja mara muria mzee nini ngoja ni kidogo tu irarega kuoya arakia tondu itha haria rikinyite ri ngari yo tiria mbere gutigwo haria yathukira yes arakihinga mirango yake tiere ya chwichui ni ria ya uhingire na thiini unyite roko hinge akiuma kwari Wednesday athi rugongo ri aria na makanika wake makanika kimwe no onekire Saturday yes makanika gucoka kuonekana Sunday mathaa ma 8 timakio thabari moke kundu kuriku moke gukumagire arakei moro haria maratigite ke mutoka yes arayo karamu hinya B2 maundu manene bindo ngimenya kiogora kuguthiagwo na rebo hende haria mahingo igwo thubana ciothe na marorio ni ciake maruga he ngari moka wekatia moka kugira yes amwe ne B2 naona yauga door opening uchomo utana kanyuo ndaria gu ate lift ni kumunyitithania na mirango no ko itani akirio riu ne ume ihenya kiogora kiruga mo ararathuka we amocoka ya bathiromio wene mafundi marugongo ingiaria expert ri matia ukomeka nuthu yaria moega mairi hau orere mohora goko rungu injini ri iji security mse nini naendelea hapa ni ngari liwacha hapa siku ya Jumanne no Jumatano sasa ndio tumekuja tuangalie chinda ni nini higurumi huyu ni makanika yangu personal Alelwa mzee hapa ni mall hatufanyangi hiyo kazi wapi hapa matigo tulira ngari moro kitu ya kwanza tukiangalia record ya hii gari yako kwa sababu umepitisha charging parking hapa huwa hatupark zaidi ya 24 hours ukipark 24 hours kila siku 500 sasa hizo ni siku ngapi Wednesday Thursday Friday Saturday leo ni Sunday hiyo ni 1000 ngapi 2500 alafu tutafutiwa gari ya kubeba hii gari yako iweze tengenezewa hapa si garage Elu tuwega thondekerwo garage athie garage kurio hata nyinyi pia mko na wasimu leo mzee usilete matusi sheria hapa ni sheria hapa na mimi ndio in charge ya security hapa na ujue kitu kingine utaandikiwa invoice ya hiyo oil umemwaga hapa kuosha sasa gari ulitaka yalipikie kwa mfuko ate invoice atajwa parking yes na invoice goitanga uiro buro yes arodio gari agienda ithie thondekerwo ku arauga kaburi arodio kaburi ni ku arauga Kikomba pande ya nyuma kwa kaburi ya Waislamu. Kwani unjui huko wewe? Mzee huko hatujui. Lakini kama ni Kikomba, wacha tukuitie mtu wa tow truck. Tow truck nendo. Kwa ramwira. Uletwe wewe Nairobi. Ori. Ni sisi kururagia icingi. Ne break down.
Olirare wo hau. Tibure kidao cia kuwa. Ni abatio ki? Abatie kuo. Yes. It's a basement with a very good clearance. Yes. Ira abatio frati bed iguru. Derefara ugeko bari. Ni ngiri 12. Kafuri. Ogere hari igire na matano. Cia moro. Na nemukanya ithatu cia housekeeping. Cia guthambia oiro. Raigwa 12 plus 25 145 plus 3000. Na parking charges cia muthenya uria ingirire. Yes. Kiu ni ba una bia. Bathiromio ri. He caused a scene. Auga ndekuri honake. Auga mundu ucio ri wekira ngari ng'ong'ori aikara nayo nginya akona mbe kwenda naye gwako bora unjue uko na gari yangu mukuwa andu ati mzee si mtu bagain sasa hapana gari yangu hata ndio itagonjeka saidi jawai bebo Madharobeo. Ona ile rugano Nairobi. Yes. Ya parking yara barari hato ndakiri na otherwise. Watho ni watho na ndengiuma kuu. Yes. Cia guthambia arauga karotho wa. Magone makumuoha mamuoe. Mimi sitamuosea nyumba mzima kwa sababu ya oiro matataine. Aya kari ya andu wa Ngoma. Oiro matataine ndio mnataka kwa sababu imemwagika kwa taraso yenyu. Sasa mkulie mimi msea akacharaigo. Makari kaka mwalitoku wa ne matuo he. Bagiromio ne matuo he. Nitogo kunde kwa andu anya iro mimenda mukari kania. Totwale maundu gicarika batuka hothanagia. Ne makunde kane. Nyora no horere kanja. IG. No horere kanja nie thaici. Atiri Bagiromio. Tiga kugweta maritwa utangihotana namo. Andu aya matiragura guoyo riku guoyo ucio. Ora muvorithio ko kia mara. Papa ndemutengeria guku Nairobi taria na andu aya. Mari aracokerio thimairo. Kundu kuu tutire jurisdiction. Eko ria marauga. Yes. Gari arutwo moro hanja wa gate ri. Mundu wa toturaki ri. Flat bed. Arauga gari haruru. Ndagikuwa hathara. Na niona Bathuromio ni mekugiana. Yes. Iratiranio hau na mahua ma mohoro. Bathuromio arauga kiogora turanyamu thina ni mbombo andu tingiuma ati wira tuguikara muno. Yes. Hende ni marehire ke? Ni marehire moro. Arogia andu matonga makenda guthiria thini. Mundu ana nyumba igana hende gukira no enda ndi muthambirie. Oyo ona no anjende muthambirie muka. Ero kiogora ni uraria oru riu ni ugutwohithia. Twi Nairobi kiogora. Nairobi ni kuga atia? Ikarete oro hau ri. Easy kajo. Munafanya nini kwa pavement? Eka kundu ko gwathanirwo no. Riu ninge kajo ni akora maigiriire gari pavement. Gari haiko kwa barabara, iko kando. Sasa gari hazipitai kwa pavement Nairobi. Nani alisema? Tumewekewa hapa. Sasa tumbembe. Auwete na gathurana tondu Ngai ni ratwaririo kuria. Ndagathurana. Kura yake ni ya Nairobi. Au ya kwa thura andu manenehe guku Nairobi. Tondu Ngai ni ratwaririo St. Peter. Ende St. Peter ni kuri ya ndia ya kanju. Irakururira toro kono kuri. Iratwaro kuu. Kuna kuaretio ichi. Ithathatu. No wende Teresa de Poas. Arauga weri ndari thura andu akuma riu gikiro kia president.
Gari nĩ amũrĩithia mbia Nairobi o igũrũ gũthũka. Yes. Na athondekwo kĩogora arorio nĩ mbeca cigana ahũthĩra rĩ. Araugire ndekũrĩhia o tondũ ũrĩa kwahana rĩ. Angĩneo mana rĩ. Na rĩrwo mbathi ya gũcoka. Thĩna wa mana Nairobi ũraciarire 40. Kũndũ kũu gwacokire ũkoroni. Ona nĩ kũũru gũkĩra hĩndĩ ya mũkoroni. Ona kabarĩa twathiaga tũrũmĩte ibandĩ hĩndĩ ya pambana. Na ndĩranyitwo nĩ tũhĩ. Bartholomew nĩ ũkũmenya kĩrauni nĩ kĩrauni. Bana, yesi tũnũ cigũtũnyamaria gũkũ. Manjĩkĩrĩte nginya macegera. Nĩ kũrumana. Lakini kama lazima maneno mfadhi makamwa. Ungejua vile tumekuwa hata ungetuongeleza wewe. Ni uondoke tupite ama tupite na nyinyi hatutaki hiyo mseso. Tigari iko na wewe ni akana. Una kirerebe. Hadi mseme imefanyika. Ni usitake nirudie hiyo maneno nasikia kumwagwa ni masosi. Basi enda. Mli afadhali hivyo tukiambiana vibaya. Wala kiugo moro. Motika thia nduka icio nĩ cia thũkũmũ. Na makorobai macomba. Rakenda na 46.